Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Napaleng ka Bhoi district, so far the active case ki total case ki badan ha po Bhoi district ki mas pa na ito. Nakita hapon lagi kita non active. Prapo a kila recover dan kila jam. Nak dapat nilai le random test. Total random test kami random le ke district kena sangat sopo ini hakini ke cakap ba kata cluster. Hantai habaran bom nilai le umba sispan nilai. Hapo umsne sispan nilai kunyo but hanan po aspa ile. Kini baru kita test kilo negatif. Nanta pada kawai pada kalongan dan aplikasi micro containment zone kata di CMJ hakabang idon makat dulu case but hanya hapo ke Godrej consumer private limited hanya idon kumbar tang atli dari ke contact tracing dan lain kata buat containment zone Ngut lesson Nampak pada kebabu dari cases kemarin hari Bhoi kedai apa Bhoi kandung. Dia apa beda dengan batangnya ni request lipat lah menuju yang kerana apa kan COVID-19 virus kala por kala so kiat haman lagi dong Krishna tujuan. Te nak kalian sarkar ke mungkin tu ya baru macam haman download lepas ka behavior change management app. Ya kan ke app ni kan simet ha bangunan ngilaman pet ya dan monitor dia tadi nang bangun lain akan juga virus ini ketika jin tentu ke jin request nak jin jin ni kan cepat dia nak nasional baru bagi spread dan bagi dapat bahaya ni bagi baru ke nasional kita kam pandang ke app nak berlaku monitor jadi simet nah apa ke app ke download ia kam Kiba driver orang nak jalan jalan so ia baru kita bentang tu kita akan monitor jadi sini tangkap